Zoni bikwa ako ti Pentecote na ala kwenga etene zoni gango na la na yati asango ti ndapreso. Asango ni fadeso. Akota wakode kwa use chikodro so irita la Saint Bernard ngana kafe ala suma boko na gbeti beni beti na bikwa ukuso suma maboko so eketi tene abatine ti ayi chikodro so seki gana mosoro dati sungo maboko na eketi tene ala mu akumba wala akeke so si ando kwa so akelekere akeke azana sesi angbatinzo ni ti sa na kusala ezilege na grand bonheur yagumi ti vunga sangone inandoni. Ungoti akeke mingi ti gbako ti Bay Africa so bigi ayeke bile da na ndoni pepe alimbi fade so ti sala na anjoni ye mingi ten ti awa Bay Africa. Kota mama tene so ayeke na gonda ti sungo mamboko na popo ti ndokwa gbeno gbia ti ngu na gbako na andokwa dengo buze tonga na Saint Bernard na Caf Out Industry. Kusala ti andokwa so ayeke ti rokoto akeke so andokwa ti fango akeke ayeke zani na gbako wala a déchet. Depuis ce koroti a mwara indépendance jusqu'à la soso koroti a mwa iritswa tene a permis na société titana sara quoi. Mais mingi ni a raison que mingi soit technique soit par exemple la clientèle qui a besoin que kikina pe mingi ta kikina ke funa ti konda mingi ta kikina batani bagi bini a population même si a coordonné so ala ko wara même kiketi le kina data la pe ambeni a ko wara même ki ça on a circuit a pe a bon na ti école a ke da pepe même jusqu'à la bangi gena mina donné banque da pepe si igbuliti na su ko ti mbitene non a entité centrafricaine to mbitene yo ala ti ba ko mala petit ko ti récupérer ni si azuti kwati batene bon code forestier a fait attention article 231 atene tongana mon fa ke ti koroti ti mo tsara na kwasi mo abandonner ni wala mo binigi na ngoda tonso a petit boum mo bimona kanga akanga mo juka ngota et puis mo wara kota amande juka ti 10 millions et puis akikeni kwe agbuni agati eta Tialoso abagigi na pekoti timbango patara tingu use na popoti gbeno gbia tingu na gbako na andokwa dengo buzeso yatibeti yake kota tenti so do tilo tenani yake kojo titena ministère tilo amu convention na mena société amlingeti kodrola donc yatibeti yake kota et penser iki décevoir de l'opon diani kusala ti mamboko na popoti ndokwa gbeno gbia na ndokwa dengo buzeso ayeke mulege si akeke ti gbako ti Bay Africa aduti na gunda ti mayengo ti ekonomi na se duti ti awa Bay Africa. Meni sangone eke so meni kapati fango eno alege ti mungo ngangu ndali ti batango nzoni ti amasini kambuta abagigi dali ti azo ke sara kusala na ndokwa yenda ti trésor public maboko na ndokwa gbenyo gbia so abatene ti nginza na bumbiso ayeke sara kusala so irini kwesarle abagigi na bikwa okuso a na akondokwa yendani zingo yanga ti bumbiso atambula na gbere ti wayenda chikubu wamata yambuka eziyege na la ti tena masango na ndoni na lango balako na miombe tinze so eke datisi na lango balako na use tinze so ekega ala so eke sa kusala na ndokwa egbenyo gbia so abatene tinginza akoka pa na ati manango e so abatene na ndoti yeso atene technologie numérique ndati manango yeso eke titene akumba ingango etala na ndoti yeso a irina tene pratique en infrastructure réseau nga na sécurité informatique nga tonga na ngesi mo zumo limbi titene mo sarap yeso a irina tene programmation informatique le solo eke waenda kubuna ndokwa gbenyo gbiaso abatene tinginza lo faso eke nando nzoni bango ndoti a kota zoti kodro silaso aleke kota kapati manango yeso titene aza meni finiye na yati andokwa tene ti yeso a irina tene système informatique na yati andokwa so eke batene tinginza depuis na yati amenangusa en ministère des finances na ti budget amulegiti yeso itene ake digitalisation si a procédure tilo. Donc, il se croit que passer à niveau du ministère des Finances, que ce soit qui est service, douane, impôt, trésor, budget, contrôle financier, et puis à niveau de secrétariat, et tout, et qui sert à une façon à l'église, ça ira être une digitalisation. Donc, il utilise l'église à couper, soit à alourdir à procédure, soit à permettre de avancer, ils ont la terrain, et qui mou l'église digitalisation, numérisation, so mon petit cliquer rapidement, mon petit vérifier mes informations, mon petit partager information
na collaborateur ou na amena partenaire ça ou ndati tene amwa boko na yi donc legeso imula so tene ibumbi aitachi so kwa aider na kwa so kisara na niveau de cette finance surtout à informaticien là ibumbi ala tene imuna là encore menikete plus dans d'autres soit la inga d'abord dans d'autres domaines de pia ouais tene à la recadrer ni na contexte actuel si soit que passer na yati monde entier tene permettre yo na yati kwa so kisara aduti losolo ke waenda ti ikwesa lufaso manango yeso aikemeni kota kapa mingi ti fangoye na alaso aike na ti ndokwaso ti tene ala inga aenzoni na nduti yeso aina tene transformation numérique ngana tene ti administration publique manango yeso a permettre na zo sa mandanis ti tene ala manda mena finandara a finandara so a permettre na kota zoni na langa kwe ti tene a améliorer Nisa, ça qui caisse et aussi à permettre aussi de gérer Nisa ça qui la formation so à permettre na ça quoi petit lecho qui tenait à la waranda aso à wa fina code so à petit idée na décision ça que la kola quoi qui améliore gestion du code na ligi ti kodeso gbenyo gbaso abatene ti ngiza lufaso lekesara kwa titeluza amena service aiketi numérique titene abatene ti ayeso aiketi a gestion nga na tene ti eso aike bata a données publiques Meni sangone eketi so kota gbengo lingo ndali ti sorongo ameni a baba na a mama ti a melenge so eke manambeti na da manangombeti Noël gaiwaka abagi na la poste so a on so si a soro amena fini a so se eke bando na do ti bungmini ndali ti ngu ota ezilege na jane la kwenga na Rodrigue fe teme ti bunga sangone inandoni na yati dasomo ke wa tableau ngana yeso si amulenge ake sara mbeti na leni a babata molenge abumbi teretala na yati damana ngombeti so adiri atene complexe scolaire Noël Gaiwaka titene ala soro azoti lini timbeke nangia mingi tiba la so za bureau ti Gaiwaka na sise ngata ninga mingi lani egeza bureau ni geme bureau na tambola na pe dal timena sonango botu kwa sona so sara niko juso la so egeza fini bureau abet timbeke nangia e muna la wango mingi eta itene so ake ntutinza pala quand on fait des points de mise à part cause parce que est chrétien et puis quoi c'est gars ça raso que ça connaît ma bonne boîte en administration qui tenait un peu à bout la ça tout le monde a gardé ginginzande a gardé des amena betinde en son qui sort donc on a les gagner betime na zéro be kiri na ngana betime nanzara kotati sara sikusala agona lini ndali ti maingoti école Noël Gaiwaka ala sosi alondo ti sora la finini ala fangia ti betala songa la muyanga ti sa kusala mamboko na mamboko kena kotangia teneti so asara ngbindi wangu se utato ngaso bureau na ke dape teneti so lani selon so si ma tene bureau lani a gérer nginzani na legi ni pepe sakanga lani bureau ni si la so aza bureau na CCA ya kengia ti beti ti tene i bando na nduti tamblango ti fangwambeti ti amulengeti na école Noël Gaiwaka donc ça c'est beti mbeka na kotangia mingi la so la so kimizana CCA aketi tene il respecter un règlement statut ti école ni wana ti peu ni parents d'élèves adoti tene asa la kwa ti lo wara na legi ti futango école ti molengeti lo tene ti so aketunga na contrat entre école na parents magana mengeti mon école futanginda ti école ti mengeti mon na legi ni ti tene mu maboko na école ni ngati tene afuta awa fangwa mbetini inga aussi l'école ni nga aussi adati matériel na awa fangwa mbeti tene ala fambetini na legi ni nasi na bangondo ti miande ike bandendo na ndochi gango cha wafangwa mbetini nga aussi wala le gana l'air wala ke régulier titene amnenge tinga aussi amana mbetini parce que parents que payer il faut que mbetini ko afana legini gina legeti maingo kusala akenzuni ababata molengeso adirita la parents d'élèves asa kusala ngangu na wafangwa mbeti ndali ti maingo dambeti ti Gaiwaka et on fait des sons à sangoti à Danzapa. Bumbiti Danzapa la bonne semence à lekere biri na dati gugumbeni kota kapati sambelango nzapa so ayirini Pentecôte na sewa so kete mama tenene atene sine ingo ti sarambini na yati kota kapaso sango mafuta na lichi ambena boiti nzapa use abagigi yani que gobenam na rolema de kuzu akevunga sangone na ndoni
aikena yati mini kotangia si awa mabe so si aikena yati bumbitia dans apa ti bonne semence akokapa na yati kota kapati sambelango nzapa so adirini Pentecôte na sewa so si azana gbeti mama tene so si atene mosi na yingo ti tene mosara kusala so si asoroni na yati mbetiti abazangele kutagereni use kede gereni usho na yati fango tene ti lo so si lo soroni na yati mbetiti abazangele so kutagereni aike use ti ketena ke balosho na use wakwati nzapa Hippolyte Ngate Robar a sara tene mingi na ndoti Pentecôte singa lo fa kusala ti wakwati nzapa na yati gigiti danzapa na mangolo ingo vulu aike mungangu na awa kwati nzapa ti tene ala sara kusala ti ala nduru na tereti awa mabe aike na gbeti sombela bikango maboko ti awa mabe si awa kwati nzapa use so awara zango maboko na ndoti ala so si aike mungo yanga ti ala ti tene ala sara kusala mingi ndale ti gingozo na nzapa. Bon, yati biasi ba ekota ti singa na nzapa d'abord solo yeda ti bana yambi wa kwatilo useninga ti merci na baba ti biso nzapa passé par là etala bana yambi ti nzapa si lasso na passé en grâce aga azama ftando tu na soirée to na confirmation so bien nzapa lo ereke ke bila ndo ti jomini ko je kusala so nzapa muna be arrêter le débat de loi bonsoir Jésus-Christ awuda abota pierre eske mondo yembi lo tenesi atana mambu ko benanga samakati ina amso za pamuna mbele mbana ndokala ko ta kusala ndene ibana ndokala nzoli bi conduire ala tene ala ndaroya mtsizapa ti lo so sur le canaliti bumbi ti ya danzapa ti bonne semence le unda na afina wakati nzapa so azambo ko ndoti ala ti tene ala sara yeso atene concurrence pepe nanga ala doit duti tongana mbeni tapande ndaliti awa mabe. Alors tout le monde a soumis derrière n'importe quoi pour ça parce que penser à ça il s'attend à la mingi il mou on a la mingi et on va dire ça parce que là so babati tingo aga muni de penser à encore aga mini plus en dotier social à Isara monga wa kwati za pa tete moka évangile après monga wa kwati za pa te mo tourner évangile après monga wa kwati za pa te lettre mo diando ko fond après monga wa kwati za pa te tene mo a servi mo après mais tete mo serviazo tete amuhe gena mo en tout cas tete mo préparer magati za pa dali ti royaume ti za pa batanga kusala ni moi je wara futani so zapala si asa donné akimuna bon nous on a la tête si à sa concurrence avec ministère après parce que le crémini ka lo wara moto le crémini ka lo wa voiture we simbika comme ça rappelle nous ali que solo gunani ingwa biati nzapa gonda navoro sombela ngana zango moboko na ndocha wakwati nzapa kotaka parti sombela so adirini Pentecôte na sewa aiketi tene amulege na bumbitia dans a parti bonne semence ti tene le kir na mungo yanga ti lo ti te lo sara kusala mingi ndal ti gingwazo na nzapa meni sango ti danzapa ni aiketi so aiketi fani otasi danzapa Salem so aiketi UEB asama futa na liti a diakona diakonesse biri na ako danzapa ni so aikena bege ti kpetene ako na ya ti babaka omene ti gbata ti bongi ezilege na Martinez Gayo na Cleo Bambu ti bunga sango na inandoni na pokoti zango na sese agene so kwa chisala na yachi matangani ngana lekelengo te replace ako tia membre ti église ni matangani atondani na ndurutene chimungonzoni gango na azo kweso achisala na yachi matangani so eke pasteur si atene na pekoti tene tilo aduchi fade mango tene tinzapa so mbetini eke na yachi acte des apôtres so kota lichiteni ake umene verseninga ake umene na yachi fango tene tilo lo solo eke professeur Tomte so ake fambeti na fateb na bangi lo fa akota ayeso ayiri na tene a critère so si alingi soro diacre wala diaconesse na yati église sinambage lo fanga mission ti diacre na diaconesse so aketi tene ala muma boko na pasteur ti danzapa so ala ekena yani use kapati matangani aduti fade consécration wala zango mamio ti nzapa na ndoti a diacre omene ngana diaconesse balako na gumbeya ako chala so azama futa na ndoti lo tungana diacre lo eke fangia ti beti lo na e yati beti mbeke mingi parce que ambena zo mingi atiko fade ti diacre mena ngangu chala ala linda pe to nzapa banjuni na letlo ti ko mbila ti tene biga diacre na lege taita timbi na yati église so la batambula timbi sala yeda nani si a irembi c'est la so consacré mbi ngati beti mbeke mingi ngangu na ke lono na zo pe ke lono na nzapa tenti lo iri mona ti kwa sino ke muna mo ngangu so limbi simo limbi ti sala ko limbi mana bet diani so ngangu ke lono na nzapa na kuona ke tamno na legeni akenzoni inga itene matangani atambula fade na gbeti abo iti nzapa mingi swaga nga na gbele ti loso lo eke ngbene gbeyon bia so abandona ndo ti sango Maxime Balalu.
le so ekena ya ti gbavaka oko ti gbata ti bongi alekere mbeni kota kapa ti sambelango na ti gondango nzapa ndali ti anzoni ekweso nzapa asara ndali ti ala kapa ti sambelango nzapa so abagigi na gbele ti kota wakua ti nzapa Jospin Maitovo ezi lege na firme lopi so leke watokua ti awadengo buze so ti vunga sango na ye na lege ti limon ti Eurydice Penguin. Sambelango nzapani akena legedi tena bagigi c'est parce que ndoso akenzapala munai akendoso babati akikobeda abatanai et là ikoiga aussi ikikobeda ikebatana mlengeti aningi il faut izani na yavo tinzapa abandona ndoni non seulement ça il remercie mingi na kodoti iso nzapa beni kodoti yekwa gwaganjoni ikena yati ngia ikena yati pe ni le so iti sati tena vraiment il est reconnaissant na bageti nzapa ti tene na bageti nzapa ti sambela nzapa ti nzapa le mai garati na nduzu nzapa ya garati na nduzu ti tene i avancer na yati ayeti kwe so ke sarang bati meni yeti onga guti nzapa ya kepepe présentement la dernier moment so aita awala kui mingi na popoti aita awala kui mingi na legeta songo tere na legeta kobela ndende ni lo so ibuminga ti tene il faut vraiment il y a sambela na nzapa te nzapa ma sambela ti atumba ingo ti kui atumba ingo ti shoni so aga na popoti sa ke kamata yi gena ti kui so la yeti tene vraiment nzapa sa grâce lo na yi na yati garani Beni kapati so ike limbi ti tene akrisani pepe ndali ti kodro ti beni so si azana ndo mbata fini gbia ti kodro romia de wadanyi so si asorolo ngbere na lango bala kunu se tinze ti ngugbe ti nguso a on ezilege na junior mayavo ti bunga sango na ndoni après son élection. Kodose siti bene akisara meni kota matanga so akingande na yati mbaiti poroso tilo laso na lenga so luso agolanda ti sorolo na lango baleako na use tinzeti ngungbisu a on so akifini biati kodroni romuad wadayi logo dati debayanga tilo na ngoti meni kota matanga so abagigi na yango ti biaso a Irini Marina ngana ndoso a Irini Palais de Congrès ti Cotonou a sorolo lani na lango baleako na use zeti ngumbeso a on Romia Douadayi akimuku sala titene luga giati kodose seti bene na pekoti Patrice Talon so asala ni kusala ni na loke legia tenetingu mbamba na ndoti kodroni amatanga ni mingi akibaka gigi na Porto Novo na ndoso akepika ndemboda mawana keti so tinguso matanga ni abagigi ka pengmangati akuta kusala swangba tigweka si matanga ni abagigi na ndoso a Irini Palais de Congrès ti Cotonou. Kegi nando ti sango ti kodro wande so si asango ti eti ndapre so akondani baba mama ya ngambe kiri singi la mingi na la social la sara bea kone ina cha sango ti ndapre so e sepe la nzoni wungo terrain na lango ti la so na ala ngbanzoni